ogu niwe yabandize kureta demokrasia omu Uganda. Omu myaka eyaza 1980 Semakula Mulumba akagumana mashana n'abategeki b'abajungu omuri Entebbe hamwe na London. Na Kabaka Mutesa wa kabiri yatungire akakumu ahagwo kwatanisa n'abajungu okunyigiriza abantu ba Butosha tarahonereki kikamuretera okukundwa bingi konka yayangwa abajungu hamwe na Mengo. Mulumba omuri Telegramu eyahandikire Mutesa ebirabiri na kimwe ebyo kwa kabiri 1989 akamwaturira ngu okutuntuzabwa kw'abantu ba Butosha oba kuresirwe abategeki b'abajungu ninga Kabaka kushemerire kugira obugarukiro. Kandi tariho n'omwe omurubo ashemerire kukora abanyayuganda abahuko. Abantu bashemerire kurwanirira obugabe bwabo hamwe n'okugamba olurimi rwabo orw'obuzariranwa. Atiyo yaraburangu Kabaka omutegeki omujungu omwebembezi w'edini omushomesa n'obuyakuba omuntu wa Butosha arukurahura Abafirika atembera omuti ahansi empango nejuga. Omu bunaku bwa Semakula Mulumba hakaba hahangire ekigambo bo ekyabeire nikikozesebwa abanyayuganda abarukurwanisa ebiragiro by'abajungu hamwe na gavumenti ya Mutesa. Obyabeire ari London Mulumba akatambura office mwahandijo arukuhandikira amabaruha buri omu kyabire nikikwataho eki kikamurugiriramu ekibina ky'amahanga getereine ekya United Nations Organization okutensa ahakwetegeka kwa Uganda omuri New York omurundi gw'okubanza mwaka gwa 1949. Orutaro rwo kurwanirira okwetegeka kwa Uganda kukatandika 1931 ekibina ekyabataka pate ekyabeire kiri ekyabahingi omuri Buganda ekyahakanise endagano ya Buganda hamwe n'abajungu omwaka gwa 1900. Obunaku obwo hakaba hatariho omwebembezi ashorongokire ashomere okwebembera orutaro rwo kurwanirira okwetegeka omwaka gwa 1997 Mulumba w'emyaka 34 omweji wa university akagaruka arukuruga mu Bungereza wanyuma y'abajungu okushaza mu scholarship ye nkemwe ahamboko akibunu cy'abarukurwanirira obugabe bw'abantu. Emyaka ebiri enyumaho omukesharingo ko kurwanisa obutegeki bw'abajungu abesharingi bakabuga n'obusharizi oburukukira ahankoni nyabuto wanyuma yo kwitisa amabare omuhindi n'okutaza abajungu babiri yo polisi nuko kwitisa abanyayuganda 8 amasasi omuko kubanza 1945. Ogo akakwatwa mwagwa 1969 Uganda eherize kutunga okwetegeka. Kuyari kwirwa mwaka gwa 1908 yahumura eby'obutegeki n'atonzya agumize nguno bakorere birungi bakwebwa ekirukukiriza enfumo y'abanyankore ngu ekirukweba juba n'obworo n'obugumba.